आता पळोवया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो काय खबरो। कळंगूटच्या बाबरेश्वर देवाची जात्रा मोठ्या भक्तिभावान जाली। जात्रेक दर्शन आणि उपरांत महाप्रसादाक लोकांची गर्दी पडिल्ली। बाबरेश्वराक केळ्याचे घट दितात। जीवन विद्या मिशनाच्या हिरक महोत्सव वर्साखाला वेगवेगळ्यो कार्यावळी सुरू आसात। आयतारा 28 फेब्रुवाराक प्रल्हाद वामनराव पै पासवर्ड कौटुंबिक सुखाचा या विषयाचेर कला अकादमीत उलयलो। मग काम कुठलंही करा ना तुम्ही। आता काही लोक हाऊस वाईफ म्हणून असतात। हाऊस वाईफचं काय काम कमी असतं का? हाऊस वाईफचं काम सगळ्यात कधी सुट्टीच नसते त्यांना, कधीच सुट्टी नसते त्यांना। बाकीचे लोक मजा मारतात, शनिवारी वाटतात, वेळ मिळत नाही हे मान्य, पण जो काही वेळ तुम्ही घरी द्याल तो वेळ क्वालिटी टाइम असावा। परवरीच्या मॉल दे गोवाचे शेनवारा उक्तावण झाले। उक्तावणाक रक्षामंत्री आणि गोयचे बाकीचे काय मंत्री आणि आमदार आशिल्ले। परवरे या मॉलात बऱ्यापैकी पार्किंग व्यवस्था केल्या। हो मॉल लोकप्रिय जातलो म्हणून रक्षामंत्री उलयलो। म्हाका बरें दिसलें की ताणें 350 गाडयो आनी 400 स्कूटर पार्क करपाक 3 मजली एकूण स्ट्रक्चर उबें केला। 2 सकयल आसून कारण पार्किंग विल बी वन ऑफ द की सक्सेस ऑफ दिस मॉल। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आय लिगात सामके मूळच्या पावण्यार आशिल्ले साळगांवकार FC रेलिगेशनांतल्यान साल्वार करतलो म्हूण कोच संतोष कश्यपाक अजूनय विस्वास दिसता। टीमीत खंय एका फुडले एक खडेगाठ प्लेयर आसा, मात परत काय चुको म्हारोग पडटात म्हूण कोच कश्यप म्हणटा। 9 मॅची जाल्यात पूण साळगांवकाराचे फक्त 5 पॉइंट जाल्यात। लिगात तांच्यो आतां 7 मॅची उरल्यात। शेनवारा वास्कोच्या टिळक मैदानार जाल्ल्या मॅचीत पयले सुवातेवेल्या मोहन बागानान साळगांवकाराक 3-8 गोलांनी मारले। ह्या मॅची उपरांत साळगांवकाराचो कोच कश्यप सामको बेजार दिसलो। Yeah, my objective definitely is there, and I'm confident that with my experience and with my strategy, definitely take this team out. They are capable to do this. We have some good names. Yeah, all good players, most of them played for India. So, but they have to play as a unit and don't do silly mistakes. We are conceding with silly mistake, and then we're trying, or either we get the lead and we concede silly goals. दुसरे वाटेन या मॅचीत जैत मेळिल्ल्यान मोहन बागानाचो कोच संजय सेन satisfied जालो। We have created a number of chances. That is the most positive thing, and that will give a lot of confidence for the coming matches also. Because when you consider this match, away match, playing against Salgaonkar, Tilak Maidan, all these things are some very tricky things are there. Because you may tell that in the last Federation Cup, this is not the happy hunting ground for us also. But we don't believe in those things because yesterday we had a lot of question to answer regarding small grounds and all. I told that whether it is small, big, it doesn't matter. If you want to be champion, you have to play in every stadium and you have to adjust as quick as possible. प्रुडंटा खातीर दिशान परब। इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।